Alhamdulillah, sekarang saya di daerah Lombok dan nyampe dari tadi sama Murtada. Gimana tuh berjalan berapa jam? Sejam. Hah? 1 jam. 1 jam. Dari mana aja tadi? Dari Kalimantan Benda, Gunung Jaya, Kelurahan. Terus Mampir di Belik. enggak, sebelum di Gunung Jaya Dari Camat Megalamat Ustadz Ruhmat Klesem, Ngone Ulil terus Penisian Ngone Casti, Casti, terus Kecamatan Watu Kumpul, Ustadz Zakaria, lahir Gunung Jaya. Gunung Jaya terakhir. Okay, thank you very much.